ariko tumamwe bwa Christmas orwakanoro omumakajena mirembe or Archbishop w'ekanisa ya Uganda yashamanya Uganda okugira obusinge enkwatanisa hamwe n'obwebembezi burungi okulonda okw'omwaka ogujja 2026 mu Uganda nga gwanga tunoyo okulonda era nga mu biseera by'okunoonya obululu nsaba abakulembeze bonna buli muntu yettanira emirembe tunoonye emirembe era nvumirira ne sekuvumirira yenna obukambwe n'obukaawu obutuusibwa ku bantu abatalina mmundu abantu ababulijjo. Christmas nizo ly'omutaano aho Mario Shugine yaziire omwana w'omwojo ekirikworeka ngu Ruhanga naabasa buri kimwe kandi naateekaho omuhanda higutari. Sebukulu lunaku lukulu nnyo wetulabira ekyamagero omuwala embeerera okuzaala omwana ekyo nno kitulaga nga bwe tulaba mu Luka essula 4:37 nti Katonda ayinza byonna era akuba ekkubo obu turikujaguza amazarwa ga Yesu Kristo yashaba ko omushana gwaka omu mitima y'abantu utire n'okuhindura amagara gaabo kandi bakaruga omu kukora ebibi. N'olwekyo nga tujaguza olunaku luno olw'amazaalibwa tusaba ekitangaala ekya Mukama waffe Yesu kyake emitima gyaffe n'okukyusa obulamu bwaffe okutujja mu kizikiza n'ebikolwa byonna ebyekko kyoke tukole ebikolwa ebisaanidde. Obu turikuza omu mwaka gw'2026 ekanisa ya Uganda eri aha mutwe gw'okugarukira Yesu obusinge obuteeka kandi gugamba n'aha mahanga obwa hati agiine entaro. Nga tuyingira mu mwaka 2026 mbategeeza nti omulamwa ogw'omwaka gujja kubeera okwekwata ku Mukama waffe Yesu Kristo olw'obumu emirembe era n'obutebenkevu. Omulamwa guno gujja kubanga gutuyamba nnyo kubanga tuli mu nsi ejjudde okwetematemamu okulwanagana ate era n'okuba nti ensi erimu obutabangufu bungi nnyo naye omulamwa guno gutuleeta okubeera obumu. Amakuru aga gasha kwa Ivan Nyesiga abwa Tayari West. Tayari West for